angeke ancedwe ligazi laseCalvary uma elaseGetsemane lingamnceda. Uyalidinga igazi laseGetsemane. Mayibonkosi. Kodwa usuke walijampa wongena kwelaseCalvary. ElaseCalvary linomsebenzi walo. Kodwa alinokunceda ngatho uma ufeyile kwigazi laseGetsemane. Hayi Nkosi yami. Mayibonkosi. Andiyeke tawo niqonde pha egadini lelo ndibiza lapha. Mayibonkosi. Ithi iBhayibhile la Getsemane kwakuyigadi yemithi yamafutha and olive oil. Mayibonkosi. Njengoba kwakuyithi imithi ekhanda kwakuyindawo okupheswa kuyo amafutha. Uyawazi amafutha eBhayibhelini bathethe ukuthini? Uyawazi ulayini wamafutha lakudlalwa ngawo namhlanje siya anointa fire. Mayibonkosi. Now yena lo fire ngizongena kuye ngonde mlungisi because naye sesigezeleke kakhulu ngaye. Bazalwa egadini eGetsemane kunento ezenzekalayo ayifuna ukubonisa zona. Mayibonkosi. One, uJesu uyathandaza akusindawo yokuthandaza. Mayibonkosi. Two, abantu inyama yabo iyehlulakala iyalala. Na uJesu nendawo ayivezayo phaya ukuthi umoya wona uyafuna kodwa inyama ithambile. That means wena njengonengxaki yokuthanda uThixo kodwa nezono zikwembathile udinga iGetsemane. Mayibonkosi. Because uthi methetha nabafundi bakhe anabo nokulinda na kodwa kunexesha phathi yona inyama ithambile kodwa inyama umoya wona uyafuna. That means uyabona ukuthi laba noma bele ngomoya bayathanda kodwa inyama iyahlulakana. Hayi Nkosi yami. Hayi Mayibonkosi. Now ake singene kumthandazo kaJesu. Ngiyosummarize ngokusheshisa. Umthandazo kaJesu eGetsemane lo wawesigazi. uJesu wajuluka igazi lawela phansi because igadi lidinga ukulungiswa. Mayibonkosi. Yingakho Isaya membona athi wonziwa onitsala engenetya. Mayibonkosi. Athi ngisho nengcwaba lakhe lamiswa nelakubo. Mayibonkosi. Ngoba indaba yoyonakale eGetsemane yayingonakalanga ecaweni. Mayibonkosi. Because bazalwa ezicawe sizitha amagama. You will be surprised ukuthi zizwe zisithabanisa noThixo. Mayibonkosi. Ngoba sisuke sikhathalele icawe ukwedlula uThixo. Mayibonkosi. That was the main problem uJesu. Awathi methandaza wathi Nkosi ngiyayibona yonke le kodwa ngoba intando yomuntu. UJesu esithi masidlule lesisithi. That means une-pains ezizokwenzeka ebantwini. But Nkosi kwapha eGetsemane ulala the willingness of the flesh. Makume eyakho intando kuphela. Without intando kaThixo ukukholwa akukho. Yes. Yingakho nisithi if ufeyilwe yiGetsemane intona ozoyenza emnqamlezweni. Because igazi lasemnqamlezweni lizokwenza uxolele izono. And masters call it zono, but in time the willingness of the flesh will rise uxolele izono njalo. My God, I think kulapho sifeyila khona silibandla namhlanje. Siyahlabelela kumnandi, siyashumayela kumandi, siyakwenza konke, but the willingness of flesh isaphakama phakathi ebantwini. Udinga iGetsemane.